I ne snimam ovaj video zato što se Srbija nije kvalifikovala. Snimam ga zato što ima mnogo indikatora da će predstojeće svetsko prvenstvo biti najgore ikada. Zamislite ovo, vi ste navijač. Vaša reprezentacija se kvalifikovala na svetsko prvenstvo posle 50 godina. Kupili ste kartu, rezervisali let i onda ne možete da uđete u zemlju organizatora. Ili zamislite ovo, sedite u svojoj zemlji, jednoj od zemalja koja igra na ovom turniru. Pratite svoju reprezentaciju godinama. Konačno imate šansu da ih gledate uživo na svetskom prvenstvu. A onda shvatite da samo putovanje do tamo košta više od vaše godišnje plate. Gde čak i Donald Trump kaže kako ne bi izdvojio toliki novac za kartu. Ili ovo, gledate finale svetskog prvenstva, jedva čekate da se poluvreme završi. Bili ste u WC-u, uzeli ste to hladno pivo iz frižidera, a organizatori vas nasilno hrane koncertom koji niste tražili. A koncert traje duže nego uobičajeni blok reklama gde reklamiraju kladionice. Sve ovo nije scenarij za neki distopijski film. Ovo je svetsko prvenstvo 2026. I danas ću vam objasniti zašto bi ovo moglo biti potencijalno najgore svetsko prvenstvo u istoriji. Ima 5 razloga, 5 različitih delova ovog videa. Kao i uvek, timestampovi su ispod, video je tvoj. Konzumiraj ga redosledom koji god želiš. A svakako, budi kao Lazar i za samo 150 dinara postani fudbalski bon vivant, ljubitelj fudbalske bubamare. Time podržavaš rad ovog kanala, a ja ti obećavam da ću sav tako zarađeni novac uložiti da kvalitet sadržaja na ovom kanalu bude još bolji. Idemo na video. Počnemo od nečega o čemu se retko priča u vrhuncu hajpa oko ovog svetskog prvenstva, ali što je možda najbitnija stvar na ovom turniru. Svetsko prvenstvo 2026. se igra između ostalih zemlja organizatora u Sjedinjenim Američkim Državama. I te iste Sjedinjene Države su poslednjih godinu dana uvele jedne od najstriktnijih imigracionih politika u modernijoj istoriji. Trumpovim proklamacijama ulazak u SAD je zabranjen državljanima 39 zemalja. I sad dolazi deo koji je neverovatno ironičan. 4 od tih 39 zemalja su se kvalifikovali na svetsko prvenstvo. To su Haiti, Iran, Senegal i Obala Slonovače. Haiti, koji se kvalifikovao na svetsko prvenstvo po prvi put u više od 50 godina. Zamislite taj osjećaj i zamislite onda osjećanja tog jednog navijača koji shvati da tamo ne može da ode. Igrači mogu da uđu, treneri mogu, ali obični navijači zabranjeno. A tu nije kraj, jer je Bela kuća odbila da garantuje da neće biti racija ICE-a, američke imigracione policije, u i oko stadiona. Portparol je rekao doslovno: predsjednik ne isključuje ništa što čini Amerikance bezbednijim. I ovo nije teorija zavere. Prošle godine na svetskom klupskom prvenstvu u New Jerseyu jedan tražilac azila je doveo svoju decu na finale, uhapšen je na stadionu i direktno deportovan sa stadiona. A organizacija Amnesty International je u martu 2026. objavila izveštaj u kome SAD opisuje kao zemlju u alarmantnom stanju ljudskih prava i poziva FIFA da se izbori na moratorijum delovanja ICE-a, odnosno ICE-ovih racija, u toku turnira. A FIFA? Pa predsjednik Infantino je dodelio Trumpu FIFA nagradu za mir na žrebu u Vašingtonu, uz zajedničko fotkanje sa trofejom svetskog prvenstva u ovalnom kabinetu. A ironično ili ne, FIFA promoviše slogan "Fudbal ujedinjuje svet". Licemerno ili normalno za vreme u kom živimo. I teško da može gore od ovoga, pa hajde da vidimo u sledećem delu videa. Recimo da ste iz jedne od zemalja gde vam nije zabranjen ulaz. Recimo da ispunjavate uslove za turističku vizu za Ameriku ili imate pasoš Evropske unije, na primer. Super, to smo rešili. Ali koliko zapravo vas košta da odete na svetsko prvenstvo? FIFA je ove godine uvela nešto što se zove dinamičko određivanje cena. To ukratko znači da cene nemaju fiksnu kartu, već rastu kako raste potražnja za njima. Bez ikakvog gornjeg limita i čini se bez transparentnosti. Nikakav zvaničan cenovnik nije objavljen na vrijeme, a rezultat toga, ovo je definitivno najskuplje svetsko prvenstvo u istoriji. Toliko skupo da čak ni Donald Trump, dobitnik FIFA-ine nagrade za mir, kaže da makoliko bi želeo da bude na otvaranju svetskog prvenstva u njegovoj zemlji, u nekoj hipotetičkoj realnosti gde je on običan građanin, ne bi izdvojio toliki novac da bude na toj utakmici. I bit će on tamo, ne brinem ja za njega, ali svakako da bi ta izjava trebala da bude
Neka vrsta mini alarma za FIFA da nešto ne rade kako treba, kada surovi kapitalista poput Trumpa izjavi tako nešto. Najjeftinije karte za grupnu fazu svetskog prvenstva se kreću između $140 i $200. Zvuči okej, zar ne? Ali tu nije kraj. Na preprodajnom, takozvanom resale tržištu, koje kontroliše FIFA ovoga puta i za to uzima 15% od svake transakcije od obe strane, karte, na primjer, za otvaranje svetskog prvenstva i utakmicu između SAD-a i Paragvaja idu i do $1.120 za najjeftinije mesto. A finale na MetLife stadionu, najjeftinije zvanično sedište je oko $4.000, a najskuplje oko $11.000. A na resale tržištu, sedite bolje pre nego što izgovorim ovo, zabeleženi su slučajevi da cena karata ide do $2,3 miliona. Da, miliona dolara, ne dinara. I ne kažem, dosta ovih cena su izuzeci, zapravo su cene ulaznica za najpopularnije utakmice. I svakako da su ulaznice za neke utakmice manje tražene, pa smo mogli videti da cene ulaznica padaju na resale tržištu čak i ispod $100. Ali mislim da je veći izuzetak samo postojanje utakmice Alžir-Jordan na svetskom prvenstvu, na primer, bez ikakve uvrede. Pričat ćemo o tome kasnije. Hajde da se vratimo na troškove. I dobro, ulaznice su jedna stvar, ali hajde da izračunamo realno putovanje. Recimo da idete vi i vaš drug da pratite svoju reprezentaciju uživo u toku grupne faze. 3 utakmice, 10 dana. Iz Evrope povratni let košta u proseku negde od $900 do $1.400, zavisi kada kupite kartu. Hotel za 10 noći u Njujorku $450 do $600 po noći. To je samo smeštaj $4.500 do $6.000. Dodajte hranu, prevoz unutar SAD-a, jer timovi igraju u različitim gradovima. I tako dolazite do neke cifre od $11 do $18.000 za 2 osobe. To je za Evropljane. Ako dolazite iz našeg regiona, iz Srbije, Bosne i Hrvatske, gde je prosječna plata od 600 do 1200 eura, kada stavite na papir, to je 10 do 25 mesečnih plata. Dakle, 2 godišnje plate. Za 10-dnevni put i avanturu života ne sporim, ali opet. A ako dolazite iz Gane ili Senegala, gde minimalna dnevnica iznosi nekih $2, mi dolazimo do računice da jedna najjeftinija karta za jednu utakmicu na svetskom prvenstvu košta oko 80 dnevnica u tim zemljama. Cijelo putovanje je daleko skuplje od jedne godišnje plate. E sad, u pitanju je Amerika. I u Americi želimo da verujemo da postoje institucije. I da zapravo postoje institucije i ljudi koji reaguju na ovakve stvari pokazuje da su generalni tužioci američkih država New York i New Jersey, negde krajem maja, 26. 27. maja, pokrenuli istragu protiv FIFA zbog obmanjujućih praksi u prodaji karata. Tužiteljka je rekla: FIFA je pretvorila kupovinu karte u sraman paket konfuzije, lažne oskudice i nemogućih cena. A dok prosječan navijač računa da li može sebi da priušti let, Hotel The Mark na Manhattanu nudi paket za finale od $1.000.000 za 6 osoba. Uključuje penthouse, privatan helikopter do stadiona i kavijar servis. A Gianni Infantino izjavio ukoliko neko kupi kartu za $2,3 miliona, on će mu lično odneti hot dog. Brate, pokušavaš da se šališ s nečim i ispadneš još veći klovn. To je fudbal za svakoga. Zar nisu bogati pratili tenis, a fudbal ostavljali sirotinje? Fudbal je decenijama bio jedinstven. Nema reklama toku same igre. Nema TV prekida i time-outa. Nema pauza, nema show biznisa usred utakmice. 90 minuta čistog sporta. E pa, to je gotovo. Nije im dovoljno poluvreme od 15 minuta. Nisu im dovoljne reklame oko terena, reklame na dresovima, sponzorisana imena stadiona i sponzorisani čak i golovi. FIFA je potvrdila da će finale svetskog prvenstva 2026. na MetLife stadionu imati halftime show u stilu američkog Superbola. Na poluvremenu finala nastupaju Madonna, Shakira i neki dečaci iz Koreje. E sad, ja možda gotivim Shakiru. Neko malo stariji Madonu. Klinci gotive verovatno BTS. Ali ovo nije Super Bowl. Ovo nije američki fudbal, niti soker. Ovo je fudbal. I problem nije samo estetski, identitetski i kulturološki. Problem je i fizički. Standardno poluvreme u fudbalu traje 15 minuta. To je pravilo. Ali da montirate binu, izvedete 3 svetske zvezde, oni nastupe, vi razmontirate binu, sklonite sve to, ne može da se desi ispod 30 minuta. Što znači da igrači bleje u slačionici duplo više nego inače. Hlade se mišići, gubi se ritam igre, pada koncentracija, raste trema, pritisak
Jednostavno frustrirajuće je i s ovim se već pokušalo, nije ovo prvi put. Na Copa America 2024. godine Shakira je nastupala na poluvremenu finala. Trener Kolumbije Néstor Lorenzo je javno kritikovao produženu pauzu jer je direktno narušila ritam igre, po njegovom mišljenju, i to u neku ruku nisu izgovori, to su činjenice. A FIFA je u sve to uvela i obavezne 3-minutne pauze za hidrataciju tokom svakog poluvremena. Zvanično zbog vrućine, ali svakako da je zanimljivo da će televizije moći da emituju dodatnih tačno 3 minuta reklama. Fudbal je bio jedini sport koji je odolevao reklamama u toku igre, a sada se čini da to više neće biti slučaj. Arena Sport nam je svima u regionu oduzela šmek uvoda u utakmicu sa onim njihovim uključenjem od 5 sekundi, pa onda preskakanjem izlaska na teren, intoniranja himni, bilo kakvih koreografija i svega što zapravo želimo da vidimo, da bi nam još malo proturili reklama za kladionice. Iako svi plaćamo pretplatu i u teoriji uopšte nije etički da uzimaju novac i od reklama i od pretplata. I da na kraju opet posluju u gubitku, ali to je tema za neki drugi put. A na društvenim mrežama reakcije su bile veoma i kristalno jasne. Kažu navijači, random navijači po društvenim mrežama: ostavite Super Bowl Super Bowlu. Fudbal ne treba cheerleadersice i estradni cirkus. FIFA ne prodaje fudbal, prodaje reklamni prostor umotan u fudbal. I hajde sada da pričamo o samom takmičenju. Do ovog svetskog prvenstva format je bio 32 tima, 64 utakmice i jasna struktura. Svaka utakmica u grupnoj fazi je bila važna. Setimo se samo Katara 2022. Argentina je izgubila od Saudijske Arabije, Nemačka je ispala u grupnoj fazi, dok je Japan pobedio Španiju. Ta drama je bila moguća upravo zato što je svaki bod bio bitan. Sada imamo 48 reprezentacija i 104 utakmice. Sa 48 timova raspoređenih u 12 grupa po 4, u nokaut fazu prolaze automatski 2 ekipe iz svake grupe plus 8 najboljih trećeplasiranih ekipa. To znači da za prolaz u 16. finala teoretski najčešće bude dovoljno da se ne izgube sve 3 utakmice. Šta to znači u praksi? Manje rizika, manje napada, više destruktivnog i defanzivnog fudbala. Ekipama se isplati da igraju na nulu jer je jedan bod često dovoljan. Stručnjaci upozoravaju da će biti više jednostranih, predvidivih i nekako dosadnih utakmica, manje drame i da će ceo turnir trajati nedelju dana duže, dakle 39 dana, a uz najavljenih 39 stepeni Celzijusa u nekim gradovima ne moramo uopšte da govorimo više o tome zašto je i na koje sve načine je to negativno. Sindikati igrača upozoravaju da je 104 utakmice u već prenatrpanom kalendaru termina bukvalno ravno fizičkoj katastrofi za igrače. Arsene Wenger, koji sada radi za FIFA, brani ovaj model, dok je Fudbalski savez Nemačke žustro protiv svega ovoga od prvog dana. A ja mislim treba da analiziramo to iz ugla ko ima najviše koristi. I meni niko drugi ne pada na pamet nego sama FIFA. Više utakmica znači više reklamnog prostora, više TV prava i samim tim više novca za FIFA. I isti oni ljudi koji svetski javni fudbalski diskurs vode u pravcu zabrinutosti kako mlađim generacijama trenutna dužina utakmica ne drži pažnju i kako će nove generacije odbaciti fudbal kao najvažniju sporednu stvar na svetu. Sada uvode sistem takmičenja koji povećava broj utakmica na svetskom prvenstvu za skoro duplo. I za sve će da pronađu teoriju, istraživanje i opravdanje samo da povećaju prihode i isisaju poslednji dolar iz fudbala. Da ne pričamo o tome koliki novac nam je potreban da popunimo Paninijev album za sličice. A možda i najeksplozivnija priča ovog svetskog prvenstva je LGBT utakmica u Sijetlu. Naime, lokalni organizacioni odbor u Sijetlu odlučio je da utakmicu grupne faze 26. juna brendira kao Pride Match ili utakmicu ponosa. Zamisao je bila da se obeleži godišnjica presude Vrhovnog suda u SAD oko legalizacije istopolnih brakova. Pa dobro, šta je tu problem? Osim što homoseksualci preziru LGBT organizaciju, što je tema za neki drugi put i neki drugi video, žreb je za ovu utakmicu slučajno ili namerno, što ne mogu da dokažem, spojio Egipat i Iran. Iran, zemlja u kojoj se homoseksualnost kažnjava smrću, i Egipat koji koristi zakone o moralu za sistematska hapšenja i progon LGBT osoba. Fudbalski savez Egipta je odmah uputio protest FIFA-i, odbijajući bilo kakvu aktivnost vezanu za promociju ovih vrednosti. Dok je Iran osudio brendiranje ove utakmice kao kršenje FIFA pravila o ideološkoj neutralnosti. A situacija sa Iranom je šira od ove jedne utakmice. Posle vojnih eskalacija između SAD i Irana u februaru ove godine, Trump je izjavio da
ne može da garantuje bezbednost iranskoj reprezentaciji. Zbog toga je Iran tražio da se utakmice presele u Meksiko i taj zahtev je odbijen. Told he can't enter the United States, sent back home, accused of having links with suspected terror organizations. We have Mexico having to change their Iran having to change their training base here to Mexico. We have fans and journalists from a number of countries who aren't able to attend this World Cup because of travel bans or visa restrictions. You yourself have said in the past how important it is to have freedom of movement at a global event like this. You've said how inclusive it is, how welcoming it is as well. Are you embarrassed, therefore, by what actually has come to pass? And do you have to accept that you've lost some control of your own tournament here? Thanks you're from BBC. Na kraju je iranska delegacija primarana da drži kamp u Tijuani, pograničnom gradu u Meksiku, jer SAD ne želi da iranska delegacija boravi na tlu Amerike osim danima kada se odigravaju utakmice. To nije sve. Predsjednik Iranskog fudbalskog saveza je već dobio zabranu ulaska u SAD, jer je u svojoj prošlosti služio u Iranskoj revolucionarnoj gardi. Sve ovo je dovelo do situacije da Iran preti povlačenjem sa turnira. FIFA je upozorila odmah Teheran da bi povlačenje sa turnira rezultiralo rigoroznim novčanim kaznama i dugoročnim suspenzijama, pa je Iran ipak potvrdio učešće, ali uz ultimatume da se vize bez ikakvih opstrukcija odobre svim članovima delegacije, uključujući i one koji su svoj obavezni vojni rok služili u Islamskoj revolucionarnoj gardi. Budući da su SAD i Kanada proglasili ovu formaciju terorističkom organizacijom, vize za ključne igrače poput kapitena Mehdija Teremija ostaju pod velikim znakom pitanja. S druge strane, Fudbalski savez Irana je opterećen strahom od masovnih prebega i traženja azila svojih igrača, što se već dogodilo sa njihovom ženskom reprezentacijom na azijskom kupu koji je bio održan u Australiji. Pominjalo se da bi Italijani mogli da iskoriste celu ovu gužvu i da umjesto Irana oni odu na svetsko prvenstvo, što je izazvalo još veći haos u fudbalskoj javnosti. Tako da su ipak Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati reprezentacije koje spremno čekaju da popune potencijalno upražnjeno mesto. A svakako je interesovanje za utakmicu u Sijetlu veoma nisko i mislim da su zbir svih do sada navedenih razloga zašto bi ovo svetsko prvenstvo moglo da bude najgore ikad. I ne zbog Egipta ili Irana, nego zbog licemernog osmehivanja i stvaranja iluzije kako je svet u miru, tolerantan, uživamo u fudbalu, svi smo složni i jedinstveni, osim Rusije. Ali ko se uopšte njih danas seća? Dakle, imamo svetsko prvenstvo gde navijači iz 39 zemalja ne mogu da uđu u SAD. Gde imigraciona policija ne garantuje da će prestati sa svojim racijama u toku turnira. Gde prosječno putovanje košta između 10 i 25 mesečnih zarada za ljude iz regiona. Gde finale ima halftime show sa Madonom. Gde format sa 48 timova obesmišljava poentu prvenstva kakvim ga pamtimo. I gde jedna utakmica u Sijetlu može izazvati svetski rat. Da li je ovo zaista najgore svetsko prvenstvo ikada? Iskreno, ne znamo. Turnir još uvijek nije ni počeo. Možda nas čekaju neke od najdramatičnijih utakmica u istoriji fudbala. Možda Bosna stigne do nokaut faze ili Hrvatska do finala. Možda neka potpuno neočekivana reprezentacija podigne trofej. Fudbal ima tu neverovatnu moć da prevaziđe sve ovo dok god se mi kao fudbalska zajednica držimo zajedno. I to je možda jedina dobra stvar. Ali ono što ne možemo da ignorišemo je da politika, organizacija i komercijalni interesi koji stoje iza ovog turnira šalju jednu veoma jasnu poruku. Svetsko prvenstvo više nije za sve nas. Ono je za one koji sebi mogu da priušte da budu dobrodošli. A to je, po meni, velik problem. Šta vi mislite? Da li ćete pratiti svetsko prvenstvo kroz optimistične naočare i da li mislite da su ove kritike opravdane ili u neku ruku preterane? Ako si gledao od ovde, znači da si pronašao neku vrednost u ovome što pričam. Zato za mene i moj kanal možeš da uradiš nešto što je besplatno, a to je subscribe. Time ćeš između ostalog reći YouTube algoritmu da je ovo nešto što ti želiš da gledaš. A mi se vidimo sledeći put. Sportski pozdrav!